Narigat kayam taalis tua bumaket ka. Aglalo nudi kay agkasinurutan adwa. Apat bigat apatal daw di agpatingga. Tinarigat unay apasetyada asana. No adda papanam tuntungen na aminida. Aglalo no sumurutay iimunan na. Di na kan pagun-un ya naging tatalaw jay balayda. Nukas sa sawam kasla na pintas unay. Takaput-pudot ka barbara ni ayat kasla din makeltay. Namnu bumay bayag bumabaaw ni ayat aglepas. Aglalo na ada problema kurang yulatagin nasay. Narigrigat manen no ada pitong nga anak mo. No agro nga abda di mo makudkuti na budu. Aglalo no irapin mo tiyak sagdukan nagluto. Langam sumangyo kaslaak sangat bantay kalbaryo. Awan bakit awan lakay ni sumken ni punto. Aglalo no awan latyawan asawa magtantan na buto. Agsyusyudo tapas pasagit itisado di na kaya ti pakaedan. Agiwalin sa agkumot. Nukas sa sawam kasla na pintas unay. Takaput-pudot ka barbara ni ayat kasla di makeltay. Ngamno bumay bayag bumabaaw ni ayat aglepas. Aglalo na ada problema kurang yulatagin nasay. Aglalo na ada problema kurang yulatagin nasay. Aglalo na ada problema kurang yulatagin nasay.